Urmila Ronghang Pia Justice Kelong Japan Molong Tomaji Long Kachesam Busi Nogao District District Panong Bukolia Police Station Post Manjite Hari de Memorandum Kachada Assam Assembly Kilik Karbi Anglong Long PMLE Constituency Along Tang Pidong Mir Kapapu Kardom pini prime time berta longpen ini sami rupali timongpi non bertang tonpen arju panikta Assam Assembly Kilik Surihini ra inkora isya pharman MLA ang hoy kilik kapat holong Karbi Anglong arlopen long pri ang hoy ta BJP si chepa haipon Kedamtang jang mi poachik lo ni phai hini arni Assam Assembly Election 2021 MLA Kilik kachepate along Karbi Anglong pen long pri ang hoy laki bukajan dipu hawar ki hat boithalangso hendo Labangso MLA ang hoy kilik kachepate pon laki ASDC BJP Congress APHL silapen kaprek asong penta cepate pon patumini phai hini aru achik lo Karbi Anglong pen ing hoy kli abuha MLA kilik kachepate ang thek kalakha pon adim laki difu LAC pen harokhat LAC abuha difu gop college alongsi padopon lapen boithalangso LAC abuha khamre DC asahem alongsi padopon Bukajan LAC abuha laki Bukajan Higher Secondary School alongsi lakha padopon labangso ningkan surihini ra inkoraisi aparman MLA ang hoy kilik kachapate along kihai kerem ang thek lakha kret roksi Bukajan LAC pen Dr. Numal Momen surit thokepra pharo klira khli abot chepalongpon proton ingte suri plikebra hinira pharot thokra phokebra pho abot chepalongpon Samson Teron Surit Trokra Pharok Trokra Kini Abot Cepalongpon Labangsong Mongpen BJP candidate Dr. Numal Momen Surit Trokebra Pharok Klira Kli Abot Pen Cepaipon Lakha Krener Kep Hawar Kihat LAC Pen Somang Teron National People Party Pen Suri Sira Pharoi Sira Nerkep Abot Cepalongpon Dorsing Ronghang Bharatiya Janata Party Suri Phokebra Trok Sira Pharoke Thomra Trokebra Sirkep Abot Cepalongpon Sonjit Teron Indian National Congress pe Suring Koira Trokra Kripli Abot Cepalongpon Tanokanto Terang Autonomous State Demand Committee pen Suri Phokebra Sirkep Abot Cepalongpon Prodit Tokbi Jonata Dol pen Pharot Trokra Thongkebra Nerkep Abot Cepalong Robi Kumar Phangcho Pharokre Nerkebra Kris Sirkep Abot Cepalongpon Rakesh Ronghang Independent Pharot Shoksira Kripho Abot Cepalongpon Suren Kamsa Independent pen Suri Nerkebra Pharo Sirkebra Phokebra Nerkep Abot Cepalongpon Lakha Kris Sirkep Dipu LAC pen Sumronghang Indian National Congress pen Suri Thongkebra Trokra Harohinera Sirkep Abot Cepalongpon Bidasing Ingleng BJP pen Suri Troksikebra Trokra Pharoke Thomra isi Abot Cepalongpon Rajan Timung National People Party pen Pharok Krike Thomra Phokep Abot Cepalongpon Ronjit Kramsa Communist Party of India Marxist Leninist Liberation pen Pharok Kriplira Klikebra Nerkep Abot Cepalongpon Hemsing Tiso Autonomous State Demand Committee pen Surit Shoksira Pharoke Thomra Kripli Abot Cepalongpon Jonas Intikathar Independent Suri Inkoira ke Thomra Pharo Isira Sirkep Kebra Nerkep Abot Cepalongpon Dilip Singh Bay Independent pen Pharo Sirkebra Kripho Abot Cepalongpon Bhogeshwar Shyam Independent pen Pharo Nerkebra Klikep Abot Cepalongpon Rohili Tokbipi Independent pen Suri Isira Nerkep Abot Cepalongpon Lakhaing Koi Boithalangso LAC pen Rup Singh Teron BJP pen Suri Nerkep Kebra Pharo Troksira Inkoira Troksi Abot Cepalongpon Agustin Inghi Indian National Congress Party pen Suri Thongkebra Phora Pharo Troksira Sirkep Kebra Nerkep Abot Cepalongpon Sarsing Ingleng ASDC pen Suri Krisira Pharo Klira Trokebra Trok Abot Cepalongpon Bikram Hanse APHLC pen Suri Krit Troksira Pharokre Nerkebra Sirkep Kebra Trok Abot Cepalongpon Welcome Teron NPP pen Pharokre Nerkebra Phokebra Nerkep Abot Cepalong Pratima Inghipi CPI pen
Farok Kriplira Kebra pho awot japalongpon Sima ingtipi Farusir kebra thong kebra pho Rina be Farok krihini da trok Nota Surihini da trok kebra kethom awot do Lahelo bangso MLA anghoi kilik ahok pet akang sai pon pen ki hai pon lake Bukajan LSC pen Dr. Numal Momin Dipu LSC pen Bida Singh Ingleng Hawar Khat LSC pen Dorsing Ronghang lapen Boithalangso LSC pen Rup Singh Teron Atumsi Chipai Pon Karbi Anglong Arlo Longpli MLA Anghoita BJP Atumsi Chipai Pon Erlo News Desk Report Karbi Daily News Lakha ke thom chintong ahawaralo sereng Meghalaya adue hoi kidu arong arada tumpen raha long bongsu kalitang sumila rong hangpi adai abi pinpen apran ke damnang jue puthak ningduk pen chikimupon Niphai ingkora hini jangnia ciklopen niphai ke thom bosik aciklo nangke lianta ingsamri lasonsi nikre ke thaman plengdet apita ingsamri asonsi thekbonlong tipotsi ahokpet kang sai padopon pereglo jongsi ahokpet insai ponpe polotang te kachesong ingtonte inglong ke do arat ahawaranta thurpak pen kachesong ingtonte pusi asyang tong chipipon anparata odlang no kachoklem det banghini Prakash Borthakur lapen Nayanmoni Borthakur aphan amohor ami phita mike kai padopon Dorsing Terang report Karbi Daily News. Aru niphai ke thom ada porphai narkebra chiti malompen pangching ponsi chokki hola atowar kok thom ka chekok adimpen kilometer ke thoman bogijan golaghat border an akingpen ke damsi kalitang sumila rong hangpia nonmalom det pia ka chesong parom phup anpin justice longwek nangji justice piwek nangji pusi ka chesong pon Lakhaing koira pho Nilip MAC constituency kaparlo chuki hola mission atowar ke thom kachetok adimpen kilometer ke thom an adak ke helo kalitang sumila rong hangpia phan justice pibek nangji pa kachesong mate ke hang tarampon labang solong kachitong dun sujit timung KSA klembang phu abarim lapen bilison terang KSA klembang phu abarim lapen chesong kiri ingti lapen all Karbi student atumpen jalin ponsi kalitang sumila rong hangpia phan justice pibek nangji pa kachesong pangtang pon sumila rong hangpi lokachari dunji po amen pen ro harong supi Prakash Borthakur ahem dudun lo bonta Prakash Borthakur lapen Nayanmoni Borthakur atum aron re lapen odlang lo kachoklem det ajok bongsu sumila rong hangpi aphan apran armodet lason si pini nilib arat student atum pen kei jati chipu pepin pen kachisong arniarwi mathathi pin pen kachisong pon ingtonti Lapen anparata Prakash Borthakur atum ahem isiatum aphan lapu an det pi akachisong parom prub apita kok that pi pitik take nilitum nilib arat atum ta kachisong dun ington dun thekthi puta than pachinipon bongso sumila rong hangpi bi heglang lapen thangnat adai abi pin pensi apran ke damnangge emekri produn propreti dudunun e pupen sojiti mung lapen bilison terang atum pen ningduk chepaklang pon hawar ke hat pen longbamon rongphar Karbi Daily News. Today we gather here to seek justice and to pay condolence for late Sumila Rohangpi, who was sexually assaulted and raped and burned alive. So we demand justice for late Sumila Rohangpi. We demand the culprit should be hanged. So no justice, no rest. We want justice for late Sumila Rohangpi. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. We want justice. Justice. আজি আমি লেট Sumila Rohangpi আমাৰ ভণ্টিক জাস্টিস বিচাৰিছো আমাক জাস্টিস লাগিব আমাক ন্যায় লাগিব কিন্তু মৰ্ডাৰ কৰিছে সিহঁতক হেং কৰিব লাগিব ফাঁচি দিবই লাগিব আমি এনেকা শুনি পাইছো যে Sumila Rohangpiত তাৰ গাৰ্জেনে আগত খবৰ দিয়া হৈছে তাক এক সপ্তাহ পিছত নিব আহিব বুলি খবৰ দিয়া হৈছে তাৰ পিছত তাৰ দাদা ন তাৰ দাদাই গৈছে আধা ৰাস্তাত পাই কিনি কল কৰিছে যে তাক কৈছে যে তোমাৰ ভণ্টি মৰিলা তাক হেতু প্লেনিং কৰিহে মৰ্ডাৰ কৰিছে প্লেনিং কৰি পেলাইহে মৰ্ডাৰ কৰিছে কাৰণ কেনেকা হেতু ছোৱালী এনেকা কৰিব পাৰিব জানো যে নিজৰ মা দেউতা তাক নিব আহিব এইটো আগত ফুৰ্তি হ'ব লাগে কেনেকা নিজকে জ্বলাব এইটো সো আমি এইটো জাস্টিস লাগিব এইটো মই মানি লওঁ কোনোও মানি লওঁ যে হেতু নিজকে নিজৰ বডি নিজে হেক কৰি পেলাইছে বুলি কিন্তু মানি নলওঁ আমি কোনো মানি নলওঁ সো আমাক জাস্টিস লাগিব আজি আমি অকল Sumila Rohangpiৰ কাৰণে জাস্টিস বিচাৰা নাই আমি গোটেই ছোৱালীক আমি জাস্টিস বিচাৰিছোঁ আজি Sumila Rohangpiত হৈছে কালিতো আমাৰ ভণ্টিও হ'ব পাৰে মোক হ'ব পাৰে বা কাকবা হ'ব পাৰে সো সেইটো জাস্টিস লাগিবই আৰু
আমাক যে কৈছে আমি আছামিজ ক'ব নাজানে, আমাক জংগলী বুলি কয়। আমি জংগলী হ'লেতেন ইয়াত যিমানেই অসমৰ ক'তবা পৰা আহে আমি কেতিয়াবাকে খেদিলে হয়, কিন্তু আমি খেদা নাই, কাজিয়াও কৰা নাই, কোনো কাকো আমি একো কোৱা নাই। আমাক কিয় জংগলী বুলি কয় এইটো আনচাৰ লাগিবই, উত্তৰ লাগিবই। আমাক জংগলী বুলি কোৱাটো বন্ধ কৰিবই লাগিব। আৰু আমাক ভাষা ক'ব নাজানে, তেতিয়াহ'লে কোনোবা আহক আমাৰ ভাষাটো শিকক, আমাৰ ভাষাটো শিকি লওক, পাৰিবনে? কোনো স্পষ্টকৈ আমাৰ ভাষাও ক'ব নোৱাৰিব, নিজৰ ভাষাই আমি জানো, আমাৰ নিজৰ মাদাৰ লেংগুৱেজটোৱে আমি নক'লে কি ক'ম? চ' আমাৰ ভাষাও শিকি লওঁ আগত, তাৰপিছত আমিও আছামিজ। আমি গোটেই আছামিজ জানো, কিন্তু আমাৰ ভাষাটো কোনো নাজানে। আমি কলেজ বা গ'লেতো আমাৰ ভাষা কোনেই নুবুজে, আমি যি গালি দিলেও কোনেই নুবুজে। আমাকতো গালি দিলে বা কিবা ক'লে আমি বুজি পাওঁ। আমাৰ ভাষাৰ লগত আমাক হাঁহি দিয়া হ'ব নালাগে, আৰু আমাক জংগলী বুলি কোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু জাষ্টিছ লাগিবই। আৰু কোনোবা কমেণ্টত বেয়া কমেণ্ট দিয়ে। এইটো কমেণ্ট দিয়া মানুহ যে মোৰ ওচৰত থাকিলে মইতো সঁচা মাৰি কাটিম, পেলামেই, মই জংগলী হৈ যাম, কিন্তু মই মাৰি কাটিমে। আমাৰ লগত কমেণ্ট কি দিছে? মই কাৰ্বি ছোৱালীক ছেক্সি ড্ৰেছ লগাই চাইছোঁ, ভাল লাগে। এইটো কমেণ্ট হয় জানো? এইটো কমেণ্ট নেকি? কমেণ্ট নহয় এইটো। বড়ো ছোৱালীক কিমান বেয়াকৈ কৈছে, এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে, কি কমেণ্ট দিয়ে। আৰু যোনটো ল'ৰা ধৰি এৰেষ্ট কৰিলে, সেইটো ল'ৰাও ষ্টেটাছত দিছিলে, এনেকুৱা দিছিলে। 3rd চেম পঢ়া ল'ৰা যদি ষ্টেটাছ আপডেট কৰিব নাজানে, কাৰোবাৰ লগৰ লগত কাজিয়া কৰি ষ্টেটাছ এনেকুৱা আপডেট দিয়া, সৰু ছোৱালীয়ে কি কৰিব? আৰু আমাৰ লগত আমাৰ ফিউচাৰত এনেকুৱা হ'ব নালাগে, কাৰ লগতো হ'ব নালাগে। যদি গভৰ্ণমেণ্টে একশ্যন নলওঁ, আমি নাৰী মানুহে একশ্যন ল'মেই। আৰু এজন ছোৱালী, এজন মাতৃ হ'ব, পিতৃ হ'ব, বা ভণ্টি হ'ব, কাৰোবাৰ বাইদেউ হ'ব, তাৰ লগত যদি ৰেপ কৰি পেলাই দিয়ে, জ্বলাই দিয়ে, সেইটো লাজ চৰম নাইনে? আমাক সেই মা বুলি মাতিব, আমাক সেই ভণ্টি বুলি মাতিব, আমাক সেই বাইদেউ বুলি মাতিব, তাৰ লগতহে আৰু ৰেপ কৰিব, সেইটো কথা নহয়। सो আমাক जस्टिस লাগিব। वी वांट। जितने भाई हैं मेरे साथ जो आए हैं, मेरे दोस्त, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज सभी ने समय निकाल के हमारे लिए आए। और हमारी जो सिस्टर, मेरी जो बहन है, हमारी जो सुमिला रोहांगपी है, वो उनको जो मार के चला के ये किया, उससे हम बहुत दुखी है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ऐसा कांड किए उनको जल्दी से जल्दी फांसी देने की हम कोशिश करते हैं। और इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे मतलब भाई है, बहन है, जो भी बाहर रहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर आ जाए और कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के ना जाए, हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहे। और कभी ये ना सोचे कि मतलब गार्जियंस को भी मैं कहता हूँ कि आप दूसरों के सहारे अपने लड़कियों को मत भेजें, लड़कों को मत भेजें। आज लड़की का हुआ है, कल लड़का भी हो सकता है, कौन जानता है कब क्या होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माननीय हमारी असम के जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, आप तो अपना रिजल्ट पाए हैं और उसके बाद आपको तो हर चीज़ मिल ही गया, लेकिन हमारी जो बहन है उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फांसी देने की आप लोग कोशिश करें और हम लोग को न्याय दें। इसी वजह से थैंक यू सो मच। No race, no justice, no race, no justice. Aru ache group ni phai ke thom ada por phai Christia longpen bolongkomaji rusem sonsing ingti Amir Biria longpen bolongkomaji ahitian bolongkomaji riso ejangdo anatum kalitang stumila rong hangpia phan ahokpet akangsai longponang jephan bolongkomaji an mas rally kachesong dengponsi sonplia kemang jongdun pen Nogaon district disia phan panongsi Bokolia police station OC manjit terang ariding memorandum alu pipajerdam
Bangso kachisong pangolong bolong kamaji riso ejang doan natum cetu ponsi penangan armung cejeng padupon lapen memorandum alo ke pajir asai sitami dengpon la bangso memorandum alolong ke jongpon lake kecengsi kalitang sumila rong hangpi aphan apran karmut atumaphan Prakash Chandra Borthakur lapen asupo Nayan Jyoti Borthakur atumaphan fast track court arona tengpen ingsaisi kachoklembek abang phaphan kokthat pibek nang jipusi jongdun adun thu kalitang sumila rong hangpi ahema soraphan compensation atangka lak ingkoi sorkar ahin pen rapon nang jipusi hangpon lapen sumila rong hangpi ahema sor inudaphan wareng awar sai Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen pipon nang jipusi chuning ridun lapen kalitang sumila rong hangpi amen pen amit hang arong long school ingpupon nang ji lapen school along akumlin sitami padupon nang jipusi pinpura lo along jongdun lapen kalitang sumila rong hangpi roha long kidun metika LP school along akumling selam pipon nang jipusi jongdun lapen Nagaon District DC aphan Panong PC Bokolia Police Station OC in charge Manjit Terang arideng pinpura lo pajirdam lapen Karbi Anglong Autonomous Council kacari pon sorkar atum sitame Karbi Anglong atok anu school kaviadim an prapjin pen kimpon padunangji lapen school teacher kaviadim non amat kido an papreng ponangji pusi KSA tiripi rap kong chunbang ajay rong chehon ahin pen pherangke thengnu ningje pon hulong komaji pen Chandra Hanse Karbi Daily News Sipini nilitum lada bolong komaji lo ongdung ar muche tong pen nilitum lada songamen cipupe pin ben kalitang sumila rong hang pi aphan nilitum justice hang pilot la pen nilitum la so along nilitum Nagaon district ADC aphan memorandum panong si iltum da bolong komaji along in charge mate osi aphan si ari deng nilitum memorandum alobang pijir lo si lalo nilitum abange memorandum long ejong da la pelo la dang nilitum bang sonpli sonpohor mu jongpon si nilitum bange ke chengsi abange ala kala culprit tumhan mang ke tade depin men fast court track bansi alang lipan insai vek nang po las kang sai bang ke lage capital punishment si pivek nang po si nil tum lada ongdung pen che tong si nil tum hin pen e jong pon lo capital punishment pulotang de direct lage fasi lo lage lasi laso puthak bang e pader de pin ben laso pini penang bong tame claim pin nang po athema pader bom lang pulotang de litum ke bang jilang ar ni tum same komane aning kaheno apin so tum mate akorte tum same la puson ke choklen ji phanta me alang litum aning rung rong ason bo lasi lage pader de pin ben si fasi bang pivek nang po si ni tum hin pen nang e jong pon lo la pendo tulang il tumlong kalitang sumila rong hang pi mate victims a family tumhan alang li hem tumhan lak ingko etangka pivek nang gi nil tum government hin pen bangke ni tum ba jong pon lo mate junili pon lo mate pivek nang bo ni tum hin pen bangke so dak pen pu pon lo la pendo tulang halada kalitang sumila rong hang pi ahem a family tumam same isiba government employer bang pivek nang po athema alang li tumen itum theklong lo anutin same halada kedo kadim same alang li tum sungpik labang itum chini lo lasi latum hemban inun mai no families member tuman bangke sakuri bang pivek nang po lapen lalo itum bangke do tulang de nitum dage jong montu bangke ala government ala kalitang sumila rong hang pi amen ben school impu pinang po lapen school impu det pen hadak same akumlin tu same selam pinang po sumila rong hang pi akumlin same lapen do tulang itum haladak Nagaon long konama hala lang ligidun mate itum injir kalitang sumila rong hang pi kidun a school long bisame haladak bang statue bang geta thing no bisame selam pinang po sin tum hin ben mai jong polo lapen nitum ban puige lalo si itum ladak la pusona problems ke phobangge lake non het penpe la sini li chuning riji da itum Karbi Anglong Autonomous Council tumhan jasemet pet ladak ke chari pom sarkar tumhan je ili tumlong non ladak konasi school ave konasi ke charli thai ve ma konasi lo than bang ave lahai teacher sahib same school ka vedum same prapjin pen haladak lahai long school hai kim dami hansi nili nal tumhan same mate la government tumhan same tro la so media hin pen nili chuning ri pon lo Pinya berta bangke la ansi kangkang pan iklo kurbang tu